Image Bogdam Yang Tabiriba Sumbu Yumnam Anuradha Devine Konuna Krumzari, Housing Mariba Pauda, Impal the case Somdan Senga the Manipur State Transport Passenger Bus in the Chief Minister and Bidan Alam Thakre, Duran Cup Sanapam Kuman Lampak Man Stadium Gate, Sanga Sagalip Chief Minister and Bidan Yang Singkre. Manipur District Singda Indian in Katambagi, Chahi Humbutra Taruk Suba, Thoram Pak Sanapang Tonakre, Atova Pevan Chiterans and Lake Kidabaki Taranipan Subaning Sing Thoram Pang Tokre. Loinana, Hela Masung Education Sakuna Bagidamata Santa Masung State Singapuna Thabak Tominanava Amba Adnigi, Redida Lady Haina, Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal Haikre. House of Powson and Episode. Impal the case Somdan Chengadaba, Manipur State Transport Ke Passenger Puba Bus Ngasi, Manipur Ke Chief Minister and Bidan Alam Thakre, Lamtabagi Tharam, Ngasi Ayupung Mapa Makaram Tabada, Impal Ge Morangkom Dalaiba, MST Complex the Chief Minister Alam Thakibani. Tharumdada Speaker T.I. Sertabarta at the Minister MLA Singh Masli Manipur Transport Department ke Makothongba Official Singsu Saruyaki. Ngasigi Tharumdada Chief Minister N. Birena BJP na Manipur da Lengak Lakpadaki Ngasi Pawada Manipur ke Tonga Tongaba Rutara Nitoida MST Bus Contra Service to Honduna Passenger Sing Putopusan Tauri. Service to Ba Hokraba Rut Sing se Natana at the Manipur District Singda so passenger bus service to Nanava Tabak Pakanaba Honaragane Haiki. Lagliba August ke Tangtara Nipandage Manipurda Sanaba Hogadariba Duranda Kapki Maroiva Sanapam Oigadariba Kamalampang Man Stadium da Hosik Sangat Sagaliba Sangado Chief Minister and Birenangasi Haltangana Satuni Yang Sankre Vasigi Yang Sankong Sadaduda Yude Affairs and Sport Yas Minister Govinas Kontozam Armiki Makotongba Official Sing Abadi Yude Affairs and Sport Dipamiki Official Sing so Chief Minister Ge Konglo Yoke Taramadada Chief Minister and Birena High India ke city ahumna yumbu oiduna pangtokadariba chamaga kuntrama toisuba edition ge Duranka Manipur ke oina lagleba August ke tangtara nipanda lebak sagi Union Defense Minister Rajnath amadi Chief of Army yauna Manipur da laktuna hotolakani India ge maming lairaba club singna sarugya duna pangtokadariba Duranka pasida Manipur ge singtha ningai oidaba football club ani trau amadi nerakasu sarugya kadari haike Chief Minister Namakata Kibada Duran Cup ke match sing Sanakadariba Kuman Lampa Mat Stadium ge ground technical expert amasong Yas ge official singna 17,000 bage thabak mapung phana loire Housing oidiba ground ge phibam asi Northeast State singi manungda khwaidigi phaba thaka amada leiri mathang sahi ge Duran Cup nangnaba state asida football ground taruk sangkanaba pandam thamle haina so Chief Minister na phongdokhi Indiana Ninkatam Lapagi Chahi Humbudra Taruk Suba Palantharam Manipur so Paksana Harautayam na Pangthona Kre Mapung Weba Thoram Manipur Lenga Masandona Ahanba Manipur Rifles ke Parade Ground the Pangthoke Tharamba Duge Chief Guest Oina Saruyakiba Chief Minister and Pirena State Sige Miamda Ninkatamba Numike Yapapozan Piraduna High Levakasina Ninkatam Lapa Chahi Humbudra Manga Mapung Pakibagi Tharam Chahi Chupa Pangthotana Lagli Thasige tang tarahum doidagi taramanga phawwa lebaga sege yumtham khudingda India ge machu hongi piran pahenduna tharamasi amke henna masak thohalle masina lebaga sege naharon singda mazati amati mama lebang nungsibiki ihunda pohan batanatana lebaga sege machu hongi pirangi machu oibasing firanta asibu ikai khumnabagi tangai phadaba kya adu mek singna khangan mangamgani haike Chief Minister na High India ge Prime Minister Narendra Modi ge lichinda lebak miyanna chapchana thazaba thamle haibadu handak miyamna ningkhatam lakpagi chahi humputra manga mapung pharakpagi palantharam sangpak sanna pangthokpa asina mayekchen takle lamdam asige chakotharang sangi matangda palleduna Chief Minister na High State asige antarjatiki ngamkhai paring daleba district singda amasung Impal Jiripam ge National Highway lambi paring da puna police outpost kontra mari hangdong naba lenga ke tharang laide lenga na paikhat kiba war on drugs
1.0 da punna case matching lisang ma chatrung ni putare register tawki mioi lisangani chamasumna mari phagaki Chief Minister ma kha taradna Northeast amasung Hill State category ge oina NITI ayo ki India Innovation Index lisangani kumathoida Manipuna makok oibangam ki haiki India asi apikpa ningthau pamba lebak chamanga romna punsinduna semkhibani Manipur so apikpa phurop kuntradom hen mana pullaga semkhibani maram aduna Manipurda phurop kanglop naiba aigi haiba wakhalon thaduktuna amatu aina hiram khudimakta chokotpa Manipur ama semnaba wareb longina se Manipur maset tana tugana ba honarakpa amata yaroi haina Chief Minister NBN na phongdokre Wapamasi ngarang ke India ke Independence Day ke tharong ke sarukama oina hapta kangjebungda lamda masida kundari ba tonga bapuru kanglop mahiroi amadi mioi ke ana saruk aduna pangthoki ba tharomda Chief Minister na phongdoki bani Manipur lengang na sinduna pangthoki ba tharomdu da adungai India ke ningthamlanda saruk aduna thawai thakraba phuruk kudimake athawbasange photo da Chief Minister na luchingduna laishu katuna ikai khumnaki Loinana Tharomda Sarukya Kiba Mahiro Shingna India gi machu ahongi phirant oidna leptuna amadi tongan ba leiting semdana utki masida natana tongan ba phuruki jagoishu utki Indiana British loilamdagi ning tamba phangkibage humbudra taruk soba Independence Day thoram Manipur Pradesh Congress Committee na sinduna BT Rota leba Congress bhavanda pangthokre Tharomaduda MPCC ki President ke Mega Chandrana India ki machu ahongi piran sankatuna tharompa ado haudoki loinana athobasingda ikai khumnaba utke tharonga mari loinana ke Mega Chandrana hai matamamada India ningkha tamnanaba honakiba leader singka aduna pamjaramba wakhal sing adu ngangna chanaba amadi apunbagi saktampa ngangna chanaba honaba haibasi tangai phadaba amani haina phongdoki District Administration Kaksing na susinduna humbudra taruk subai Independence Day ge thoram ngarang Kaksing sumak laikai grounda Kaksing District ki Deputy Commissioner Somerjit Salam IAS na India ki machu ahongi piran sangkatuna pangthokre tharongi Chief Guest oikiba DC Kaksing na thoram pakthongphamda thunglaba matungda SDPO Kaksing Konzengbam Gate Chandra Singh MPS na Para Commander oiba apunba contingent taramarina Sarugyapa Mass Parts ke Salami okay Tharamasi maning chana tunga bakanglo ke cultural program kya su utke ngarange Mass Parts aduda JNB Umathelgi nipi machage contingent na hanba ICTS project Kaksing contingent na anisuba aduga Kaksing Health Secondary School ge nipi machage contingent na umsuba position takre Mass Parts perata yaw kheba participant khudimakta certification supiki Indiana Ninkatamagi Numiti Independence Day ke Thorampa Ama Kaksang Wari Daleba Kaksang Public School so India ke Piransang Katuna Amadi Jatigi Isai Saktuna Pangthokre Thoramduda School Aduda August ke Tangtaraw Noida Pangthokiba Patriot Day Numita Tongan ba competition singda makok mathang takiba Mayri Singda Manamatum Yanthokre Tawan District oina su mafam kya da pangthong na bagom humbutrar taruk subai Independence Day ge thoram mafam kya da pangthong na ke mapungoi batharam District Administration thawam na sinduna District Headquarter thawam na pangthoki SDPO Yaripokti S Sanjay Singh MPS na Perata Commander oina General Salute pitna pangthoki batharam paduda India ge Freedom Fighters singe mafam da ikai khumnaba upragaloina na DC Thawal Ahan Themp Subasna India ge machu hongi phiran changkhake Police NCC amadi cultural troops yauna contingent kumapan ge mass pass pusu DC Tabalna Salami okay Ngarango All India Tanzam PE Insaf AITI Manipur State Council 16th Assam Rifle Lilongka amadi Madrasa Darul Ulum Haurebi Markaz Lilongka ohumna punna Madrasa Darunta Ulump Lilongka Haurebi Turent Ahanbida Humbudra Taruk Soba Barana Ning Tambage Thoram Pangthoke Tharamasida Thoidok Hendogna Ikai Kumnazaraba 16th Assam Rifle Ge Mazar Deepak Kataria Madrasa Darul Ulungi Mohatamint Principal Maulana Muhammad Sirajuddin Vice Principal Muhammad Al-Haz Mohijuddin Loinana All India Tanzam PE Insaf AITI National Secretary Muhammad Islauddin
Tharamba asige President member oina phomam langda lengsinki. District Administration Sandena Susinduna Humbodra Taruk Suba Independence Day Palanto Kray Tharamba Adu Maha Union Higher Secondary School Japha was at the Pangtoki. Tharamduda Sandin District DC Mayang Lama Raskumana to the Mitung Land Oibakalunana Mahanga India Game Machu Hongi Piranchang Katana Tharam the Hodoki. Assistant Deputy Commissioner Morena Susinduna ADC Office Complex Da Humbodra Taruk Suba Independence Day Tharam Pangtokray. ADC More Al Bobina Varat ke Machu Hongi Piranchang Khake. Tharamasida More Police ke ASP LO O Sukumar O CCS Anand 5 IRB ke officer Singha Amati Ate Operation Kyana Saruyaki. Nakalamuramda More Kaitel Dalaiba SIB ke officer so Barake Machu Hongi Pirant SIB ke officer Krishna Anana Chankatuna Humbodra Taruk Subai Independence Day Tharampang Toke. Indo-Myanmar border the Leiba Kund di Jalembung High School the Su Independence Day Pangtokray Ngarangi Tharampa Aduda Reni Wangler Inspector of School Chandena Autonomous District Council Amadi KSO More Bloke President Lalring Sang Marna Maru Iba Musing Oike Tharamaduda Cultural Dance Choreography Aduga Jaliwala Bag Mashika Drama Su Students in Utke Nakalamuramda Har Ghar Tiranga Tharunga Mari Lainana SD Mocha BJP Manipur Pradesh Amade Young More Riders YMR Anina Punna Khusam Naraga More Townda Bike Rally Ama Baraki Machu Hongi Piran Paiduna Chatkre SD Mocha BJP Manipur Pradesh ke Vice President Jekhong Saina More Wanabatu Gamnong Vengdage Lamtakiba Bike Rally Adu More Kaitel Paudana More ki ADC Office Pawu Chatke Indiana Ninkatam Lakpa Chahi Humbutra Taruk Subagi Tharambasi District Administration Bisnupur Narsindana Bisnupur Dalaiba Mini Secretariat Complex the Pangtokray Ngarangi Tharambaduda DC Bisnupur Al Bikram SP Bisnupur and Herosi Upa Adiksha and Dines ex-minister TS Punilkanta DFO Bisnupur Rebecca Soibam Chanu ADM Bisnupur Hanjabam Bobby Sharma DLO Singna Sarugyak DFO Bisnupur Rebecca Soibam Chanu ADM Bisnupur Hanjabam Bobby Sharma DLO Singna Sarugyaki Tharamaduda SDPO Bisnupur Manoj Prabhakar IPS na Pera Commander Oidana Mahiroi Singh Asa Worker ICDS Worker Singh Yauna Puna Contingent Taratarena Maspa Satuna Des Bisnupurda Salute Peki Loidana Cultural Program Kya Suwatki Ayushman Bharat Pradhan Mantri Janta Arogya Yojana ge Sarukama Oina Indian ning khatam lakwa chahi Humbudra Taruk Subaga Mari Lainana Impal West ke Manungda Lairiba Private Amadi Public Hospital Sing Manungda Ana Layengi Thabakta Ningthina Matho Pangthokpagi Dabakta India Government ki National Health Authority ke Chief Executive Officer State Health Agency Manipur na Lawrapa Wareba Magi Matungina Impal ge North East Dalaiba Ras Medicity na Best Private Hospital ge Mana Phanglai Ngarang India ge Humbudra Taruk Subai Independence Day ge Tharunga Mari Lainana Impal West ke Babupara Dalaiba Deputy Commissioner Impal West ke Office ta Pangthokpa Tharumda DC TS Kiran Kumar na Lemzaningai Odaba Mana ase Ras Medicity ke Managing Director Hawisam Rajan Singh da khusina khibene Lamdam asida Chalai Rakhiba Armed Forces Special Power Act 1958 Loktu O Haiba Kholau Galoinana Masana Masage Kuyek Tauduna Ingsok Lisangani Marige August ke Tang Taramangada Masa Matanta Mai Thaduna Sizakiba Lamdam Asige Atoba Pebam Chitaranjan Manga Leki Dabagi Taranipan Suba Ningsang Tauram Student Martyrdom Day Ge Tauram Ngase Manipur Students Federation Sinduna Thangmai Bange Thau Ground Pangthokrai Thau Ground Pangthopa Formant function ge Mangoinana Yamlaba Mahiroi Amadi MSF ke Thomi Kiana Kwakaitel Takelakai da Leiba Laikidaba Atawa Asigi Yumda Hekalekat Tamlaba Matung Tau Ground Tamna Rally Chatke Pangtokiba Tharonga Marilainana MSF ke President Kangembam Bidya Sagana Pongwis and the Pongdokibada Landam Masida Handang Nona Station Mapandage Apaspa Loktokuna House of Power Police Station Taramangadage Apaspa Loktokpa Asigidamakti Nuaiba Poi Adubo Atawa Aduna Pamzaramba Pandam Adudi House of Power Pangdre
Maram asina lamdam asida chalairiba amoba ainta asage mayukta MSF na Manipur gi miyam mahiroi amadi tongan tongan ba CSO Singapore khusamnaduna lepalaitana khongjangkya sangsingki gani phongdoke ngasigi tharampa asagi sarukama oina yamlaba mahiroi singna takhel kai dege thau ground phawa release ba aduda band apaspa not our voice repel apaspa haibane singba thaba placard ke paike loinana tharama asagi sarukama oina athoba asagi mingda pangthopa voluntary blood donation camp aduda su yamlaba mahiroi amadi thomi kyana sarugya ke Amaramda comment monitoring the Supreme of Athoba Pebam Chitterins and Mangang Haiduna Manipur Student Federation MSF na pangtokuna lakpa Athoba Asibo Ningsing tuna Haikar Lekata Tambagi Taramba si Ngachi Sehi Taranipan Lak Suba Student Martyrdom Day 2022 Haiduna Athoba Asigi Aroiba Yatapam Oikiba Bisnupur Kaitel Amadi Bisnupur CI College Konung Lairimbi campus da laiba athoba asigi khubamda tonga tonga mamufam dagi lakpa miyoi singna haigal laika tamdana pangthokre amaramda tarani pansuba athoba pebam citizen mangang lekhidabage ningsing thauram Manipur Student Federation MSF District Committee Jiribamna Silangtuna MSF ki office da tongan tongan ba CSO ge leader singa loinana thauram mapung phana pangthokre Athoba pebam citizens and mangangi mitamda miyamna hegalekat tauduna pangthoki tharambaduda athoba pebam citizens and mangangbo ikai khumnaba utpa oina minute ani tubina ikai khumnaba utke amadi MSF ki maike dagi mahiroi singda athum ahok singen thoke Bisnu Art and Cultural Research and Training Center VACR DC Bisnupur Manipur ge class opening ceremony ge tharum ngasai Bisnupur da leiba kiamba ningsang sanglen da pangthoki bagaloinana center asage campus to su works and yes minister Govindas Konthauzamna ribbon kaltuna hangdokre ngasagi tharum da works and yes minister Govindas Konthauzam Manipur University of Culture ge vice chancellor Professor P Gunindro DC Bisnupur L Brikam ex minister KS Punil Kanta President VHC RTC TH Yaima Registered Manipur University of Culture L Radhakanda Director CDC Manipur University of Culture Dr. L Surjit SDPO Visnupur Manos Prabhakar IPS na athoiba mitunglen oina sarugyakhi Tharonga Marilaina Minister Govindas Konthauzam na phongdokibada Prithivida Manipur bu masak tagleba asi aikhoge art and culture amadi sport nani Maramaduna aikoi punna honaminaduna aikoge culture amadi identity ase ngakpa mathau tai phongdoke ngasagi tharamadada Bisnu Art and Culture Research and Training Center Bisnupur ge mahiroi sing amadi oza singna culture program kya su miyamda utki Independence Day ga mari lainana aina thingkraba lalongrup singna ayeta apant pirakadare haiba akanaba pau ama phangbadagi thiba humbagi thabak satharakpadagi Saduka ama oina Thawant SP Jogeshchandra Hobisam gi miyang makada Assam Rifles amasung Thawant CDO na ngasi ayo combing operation sathabada mayangi thabak supham singda bomb pokai handuna mayang hatpa chenaban nupi ama yauna PLG kadar manga hand grenade mariga loinana phagat khrei phagalaba miyo singka adudi wangbal mayai lekai dage Kaidong Bump Subol Allies Komari Chahini Puhumdoi Apopale Kidraba Biradhont Jirikhat Lakhinagar Dagi Housing na Tentha Tuam Bant Laikai the Laiba Paunam Manikanta Allies Amuyama Chahi Kuntranitoi Apopa Arund Yairpok Singa Itaimapal Dagi Thambal Mani Mapuroiba MD Tomba Kaksang Waidi Kamla Paring Dagi Sawai Zamp Ronan Chahi Kuntranithoi Apopa Chanayama Amasung Kaksang Kunyai Laikai Dagi Naurem Britain Chahi Kuntradet Apopa Rajendro Kawi Haidi Pagalaba Polam Sing Amasung Miu Singa Adu Ngasinung Tinta Pomi Sing Mamang da Potuktuna SB Thawbal Jokechandra Hobisam na Haikibada ngasi ayupung nipa makhairom tabada taratruk suba Assam Rifle dagi yamna thazaba yaba pauka ama phangbadagi Thawban CDO amasung taratruk suba Assam Rifle ge timpa amana tentha tua banda thiba humbagi thabak sathabada PLG kadar ahum Kaidong Bump Subol Paunam Manikanta amasung
थंबाल मनी फगत पंगम खिबनी मखोइदगी हैंड ग्रेनेड मरीसु फगत पंगम खि हाइरी लांगलिबा ऑगस्ट के तांग 18 पंगथोकदरिबा हिंदू लाइनिंग चटपसिंगे कुमई अमा ओइरिबा कृष्ण जन्म के मांगोइनना इम्फाल ईस्ट के फलस कंपाउंड के महाबलीदा लेबा हनुमान मंदिर के अकोइबा मफमसिंग से चंगबगे कैंप अमा पंगथोकरे चगी असिगे अरोइबा सरुक्ता पंगथोकदरिबा IMC के कॉर्पोरेटर मिखलदा मिरेप ओइनबा थौरांग तौरिबा थोंगाम गोविंद सिंह इलेक्शन कैंपेन कमिटी अमदी हनुमान मंदिर सेवा समिति अनिना खुसमनदुना पंगथोकिबा नोमगी ओइबा लमटू से चंगबगे कैंप अदुदा महाबली कबिखुल अमदी हौके बैंक तगी थोरकबा वॉलंटियर्स कियानसु सरुब्याखी DM College of Teacher Education DMCTE इम्फाल के अनोवा एकेडमी सेशन 2022-24 के इनॉग्रेल कम ओरिएंटेशन प्रोग्राम लागलेबा अगस्त के तंग 19 दा कॉलेज के मल्टीपर्पज हॉल दा पंगथोक लगनी बीएड कोर्स दा नौना मेंट जंबिख्रबा स्टूडेंट टीचर सिंगना नुमित असगे अयुके पुंग 10 दा रिपोर्ट तौरगदबनी लोइनना सोंगसोय सोइतना मतम साना सरुक याविरनबा DM College of Teacher Education इम्फाल के प्रिंसिपल डॉक्टर RK लोकेंद्र सिंगना प्रेस दा थादोरपा चेरोनमद हाई मालेमदा इंडिया असे नंबर 1 कंट्री अमा ओहनसे हारबदी मसा मसा गे लमदा फजना खंग हाइरब सिंग सिजनदुना एजुकेशन अमदे हेल्थ केयर फैसिलिटी दा दिल्ली गवर्नमेंट तौरिबा असिगुमना सेंटर सो तौननबा दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल तंगनख्रे प्री एजुकेशन अमदे हेल्थ केयर फैसिलिटी बो फीवरेज हाइना संदोगलेबा अदुबसु तोंगनबा माना अपील तौखी अमरमदा केजरीवाल ना फ्री द मई पीबा हेल्थ केयर फैसिलिटीज पीबने चंगबसिंग असि मियामबो लांग थाकपने हाइना बीजेपी ना केजरीवाल बो मारान चेरिबने हौकिबा थादा उत्तर प्रदेश दा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हांगदोपगे थरमदा वांगांगदा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना केजरीवाल के पार्टी ना फेवरेज तौरीबसी मियाम द लांग थाकपनी सेक्शन से हाइबा वाफम होंदोखिबने मसिगी थवोंग का असि लैबा के चौखटपदा यामना खुदोंथिबा ओहेले हाइखे चीफ मिनिस्टर केजरीवाल ना हाइखिबदा फेब्रिज के वाफम थादोकलगा हेल्थ अमसंग एजुकेशन सखनबगिदमा सेंटर अमसंग स्टेट सिंगा पुन्ना थबक तौमिननबा मकोइदि रेडी द लैरि हाइखे लार्ज स्केल दा गवर्नमेंट स्कूल मयाम्बा अमा लिंखटपा मथौ ताई गेस ओजा सिंहबो रेगुलराइज तौबा अमदी अंगांग सिंगी तुंगी पुंसी फननबा टीचर सिंहबो ट्रेन तौबा ताई हाइरिबा सिंह अची चही मंगादा थबक द ओंथोपा ngamgani आम आदमी पार्टी ना हाइरिबा सिंह अदो थबक द ओंथोपा ngamkhre हाइखि हजे सनबगे पाउदा ऑल मणिपुर फुटबॉल एसोसिएशन अम्फागे मियंग मखादा डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन DFA मोरेन सिंधुना तेंगनोपन डिस्ट्रिक्ट अंडर 15 फुटबॉल टूर्नामेंट न्यू मोरेगे प्लेग्राउंड दा ngasi hodokre ngasi hodopगे निमित्ता अम्फागे बस प्रेसिडेंट DB कोवार कुकी सिप एसोसिएशन तेंगनोपन डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट LS साइकोसंग बाइते अमदे मोरे पुलिस के OC अनंत सरुक याखी ngasi hodopगे मैच ता न्यू मोरे फुटबॉल क्लब अमदे खांगदोंग के FC अनिना सनकी न्यू मोरे फुटबॉल क्लब ना गोल अनि अदुगा खांगदोंग के FC ना गोल अमा चंदुना न्यू मोरे फुटबॉल क्लब ना थोइख्रे हौजिक अरोइबदा मरोइबा पाव अहमने पिजरी इम्फाल दगे सोमदान सेंगदबा मणिपुर स्टेट ट्रांसपोर्ट के पैसेंजर बस नचि चीफ मिनिस्टर एन बिरेन लमथाख्रे दुरान कप सनपम कुमल लंपाक मैन स्टेडियम के संगसागल बिसंग चीफ मिनिस्टर एन बिरेन यंगसिंख्रे मणिपुर के डिस्ट्रिक्ट सिंगदा इंडिया ने निंखा तंबगे चही हुमुथा तरुक सुबा थौरम पाक सनपंग थोनख्रे अथवा पेबन चिटरंजन लेखिदबगे 35 सुबा निंगसिंग थौरम पंग थोख्रे लोइनना हेल्थ अमसंग एजुकेशन सखनबगिदमक्ता सेंटर अमसंग स्टेट सिंगापुरना थबक तौमिननबा आम आदमी के रेडीदा लैरि हाइना दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल हाइख्रे इमेज पाउदाम ngasiगदे matang asida loijare मियंग ताबिरि बसंग अमुका हना खुलुमजरे।